Jadi beli sudah sakit hati. Sakit hati harganya. Wah. Oh. Puji Tuhan dapat mertua yang baik betul kamu, no. Makanan tidak berhenti. Yam, makan tempat Inang. Yam. Ini adalah Austrian dumplings, kalian pasti tahu. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Amang Bao, suami ipar. Nih, yam ini adalah wortel, bawang bombay, dan kentang panggang. Jadi Inang bikin babi panggang khas Austria. Ini biar dicobain sama Enong dan Tati. Ini ada sauerkraut. Ini dia nih babi panggangnya. Ini primadonanya hari ini. Wih, banyak banget ini perintilannya, udah kayak nasi padang. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh pertama kalinya makan babi panggangnya besan. Knusprik ya. Apa? Crispy, crunchy. Ini apa? Itu beetroot ya, apa? Beetroot. Buah beet. Nih, banyak banget dibikin. Ya ampun. Sahabat makan. Ya, Isna mamam. Oh, berkuah-kuah. Ini ada kuahnya. Sama. Yumi ispe oma ohne weinen. Yumi sama oma tanpa nangis. Biasanya nangis ya. Musst du mir ein bisschen geben? Ya. Dia begini. Iya. Wow. Suklein? Na, das passt. Pas. Mantap dari besan. Itu agak kecil ya? Die Oma, was die alte Oma? Iya. Ja, passt. Dia pas. Cukup juga Die kok. kleinere Füße, weil die kriegt auch welche. Inang juga mau bikin buat opung. Opung Bornam. Kecil nggak kakinya? Kecil. Kayak kaki Doti? Si bunun reisig sowas kleiner ya. Fertig. Dann muss ich heute fertig machen. Bikin sendiri kan? Okay. Oh. Aber dann muss ich erst... Iya. No, ist auch manchmal kalt, oder? Bei meiner Oma ist kalt so wie hier. Ja, und bei deiner Mama? Iya, sie braucht ab und zu Socken. Iya. Ja, genau. Katanya Niki kan di balik papan di Indo kan panas. Terus aku bilang kalau Dolok Sanggul tempatnya opungku dingin kayak di sini. Aku bilang gitu. Sini lo pakai tidur. Cantik. Warnanya juga Bikin sendiri. Sehari aja katanya dia bikin ini. Iya, itu mau selesai, belum selesai banget. pasang. Dia bikin shawl, bikin tuh. Ada topi juga. Das ist für Ada yang punya anak kecil. in Indonesien vielleicht. Siapa? Ponakan di kampung? Kan banyak. Und das ist auch für... Bayi baru lahir. Iya, bisa Inong bawa katanya. Wah, ini ya lucu nah. Buat anak kecil. Kok pintar banget. Wieso kannst du das so gut, sag meine Mama. Ja, das kann man. Bisa, Hobby ist auch Hobby von dir, gell? Hobby. Hobby. Tuh. Hebat kan? Tuh, nih sarung tangan bayi, Für Hand, baby. für Baby, für die. Nah, Aber ich stricke noch was. Sie ist nur einige Zeit da. wow, so Biningin dari hübsch. sini malah. Maksudku
Caranya dia gitu ya. Hebat kan? Aber für die Oma stricke ich dann nur 2. Nih ya, nih bagus banget nih. Kayak ada kelabang-kelabangnya gitu. Iya, Tuh. beda motif. Hmm? Nggak tahu, bisa jadi. Tuh kan. Terus ini yang kayak gini ya, ini kayak kecil-kecil, ini kelabangnya besar-besar kayak gini. Pakai di dulu sanggul nanti sibutun. Pakai disi buntuan ya ampun. Ini topi baby. Topi anak-anak. Poso-poso. Poso-poso. Poso-poso nggak dia nanti ke seperti ini. Hmm. Ja, ist nichts los. Ja. Jetzt kaputt. Kaput? Netsnya kaput. Satu. Satu kosong. Penontonnya. Oma, ich muss noch Mama. Okay, die ist Ah, du Argo. Ja. Jetzt sei. Wah, 3 gosong. siapa yang 3? Isso, né? Wes, 3-1. Wah, Satu. 4-1. Empat sama. Bisa dong. Itu spinball. Wah, 6-4. Oh, 7. 7-4. Ah. Siapa ini? Ih, main pasir. Main pasir kah kamu? Mau dipayungin kan, Nang? Ambil payung, panas. Panas ya? Biar ada dipayung. Dia lindung kok. Dingin kepalanya, kakinya gemes. Berkedok temanin Yumi, padahal Tatinya juga main. Tati bikin kastil-kastilan. Berkedok temanin Yumi main. Iya. Oder die, so eine Kabel, die brauchen auch nicht. Ui. Gengs, ada tempe di supermarket biasa. Tuh. Tempe organik 200 gram harganya €3,49. Pengen banget asli makan tempe, tapi ini super duper mahal, ya ampun. Ini tahu. Ini tahunya sih lagi diskon ya, 179 doang. Kemarin aku ada beliin opung yang ini, yang diasap. Aku beli lagi deh 2. Pung mau tahu, Pung? Mau tahu lagi? Ini yang kayak waktu itu. Kayak waktu itu Iya. rasanya keras. Iya, Berapa ini? 179. Nggak usah lah, campuran. Nggak usah. Nggak usah. Sudah ada camba kan? Nggak, kan Kacang panjang. aku terong udah bisa kita petik, nggak mau kita sambal-sambal pakai tahu, nggak usah. Berapa? 55, ya hampir 60.000 lah Hampir ini. 60.000. Tempe 200 gram. Tidak jadi beli sudah. Sakit hati. Sakit hati lihat harganya. Semua yang dibeli dirupiahin, gengs, jadi sakit hati banget, gengs. Sangge-sangge 50.000. Mana sangge-sanggenya tadi, Pung? Di situ. Sangge-sangge 5 biji 55.000. 55.000. Sangge-sangge 55.000. Nggak usah beli. Nggak usah beli, simpan aja. Ini kita dari rumah Inang pergi belanja dulu bentar karena long weekend, takut kita nggak kebagian apa-apa gitu karena abang pengen nge-smoker. Terus ngeliat ini.
Yum. Maar Ice cream. Nyam 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 nyam. Enak kopinya. Cing cing. Itu lagi punya ya. Abang pesannya warna pink. Dia mau nyobain. Habis sudah ini. Nyam, 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 nyam. Udah habis jajan nih, bos. nyam 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 nyam. Ini bukan. Enak kopi. Ya, yang mana? Ayo. Let's go. This is our reward. Karena kita sudah berapa hari ini pergi belanja. lukt je water, hè? Good ya. Ini baru. Karamel good. Karamel. Creamy kakao. Coba, coba. Udah? Good. Sama sih. Dudunya dia mana? Oh, sama opung. Lagi. Lagi. Wis. Dapat apa, Pung? Kaos kaki, baju Dari mertua, dari besan lah ya. dari besan, Dari mertua. tomat, Aduh, panen dipetik langsung dikasih. dipetik langsung dikasih, ampun. Dari pertama lihat udah opung keker-keker ya. Keker yang hijau, Masih hijau. Tadi Matang. ngobrol kok nggak petik Si tomat. Nah, sekalinya dikasih kaos Sekali kaki, dikasih. ya topi. Tomatnya dong, ya ampun. Gedenya. Besarnya. Ada sekilo kali ya? Enggak, dua. Ada dong. Dua itu, tiga. Semuanya. Nah, semuanya ada sekilo. Ini udah sekilo. Wis. 5 biji 1 kilo ini lebih. Waduh. Nein, so vieles von die Kalau kita cuma mau pamit langsung dikasih. Mertuamu memang luar biasa. Begitu nyampe masukin kaos kaki, bikin sendiri loh ini. Terima kasih banyak ya Besan. Baik banget. Panjang umur, sehat-sehat ya. Baju setiap ke situ kasih baju, Bang. Iya, bajunya opung udah banyak. Dikasihin Inang. Banyak. Satu koper sudah. Satu koper. Puji Tuhan dapat mertua yang baik betul kamu, no. Makanan nggak berhenti. Suami gimana kita duduk di situ dibawain kue, ya ampun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berkat banget. Yang baik betul. Nggak ada tomat gini di balik papan, no. Sekali pun. Makasih Besan, semuanya kebaikanmu, Tuhan berkati. Sama-sama. Mewakili suara Inang. Oh, kebetulan Mamito juga ternyata belum pernah kita bawa ke sini. Mau kemana? Wow, yang paling besar, gede banget. Bantuin opungnya nyisik-nyisik dan Yumi-chan udah bosan.